Sengjoton siu 10 months kakak sengkapu sini hau Kiphilphainai. And mo sini puila program ya. Kebang ma Amchaini seng thangai mo hai program thaika. And mo program totally social program si. Sini mo thani kebang ma Borok zora wa saksai chung thung pal keng thung Kiphilphainai rok long gap sengjoton siu. So seng Borok bai Malainani sini duko kosto salainani sab lainani. Abno base khaise seng mo hai program organize khayo and mo program angka Sepahijala angkor Kiphilphainai sini Borok ni Malaima ni Panda fia ba ojaga bo jono hamjak nai civil societies ni Borok bo tong. Aja sir, om hai je Panda khaile mani je Malaima sini laimung Panda. Omani thinang na har muro ke kum to dongsan. Seng sini Borok no chapnani nangnai. Sini Borok no tengtung chapnani hingga ke. Puila segang ani nukhung no tang ma sabra nai.
ngai cheng tabu mo Malaimani Panda moro jotona chap nani process se cheng tongo ta chini wansumani tongo si na harmung tongo fiaba seng abo tingi sagla wo sakang mo seng final decision already na hari peka cheng tamu khlainani and 28 of this hal ni yagulo chini mo thani bumo seng saglai nai fiaba mo totally non religious non political nai because seng mo tharo 1989 is me chini borok no seng thansa khlaina ba try khega politically seng failing kha tangi seng failing kha no seng cherry sukrubi nailai kha nailai mane holo seng mono conclusion of faika politically chini borok seng sabi mania thansa khlai mania but chini dof hano seng socially thansa khlai mano and chini dof hano seng socially thansa khlai ni bagino mo kaisa process because ani nukhono se tumo ang ki khlai me kongkai ani mo ni borong tumo ang sabi mania kongke de borok busli waris mai tangja same ideological nukhumi saine borong sang sabi me kai ani dofanang bahke sapna ni ba so seng puja seng sak sak no sapgrana ko sapani holo chini je bokong tinai tekuni group ang faction hingla tekuni group by boseng sap lainai and then simply hard off on a top that is social. And a torrent to bottom now. I just had not take the massage again. Not yet Chini Borok not Tanza Kainen. Abonini Mot Hate, Bessate confidence down. Saying Nuka, Beskang Simino, Saki Sanai, God of Sanai, Manisimi, Tabu Bubagarazora, Senguka Jet Tanza money. Okay, all society not Tanza Kaitini. Tamu bukti nini issue tong nai ba besul ti confidence tong si thansa ni ko ang thajing sai pe kya seng try khe ga phep seng failing kha chini do fana seng thansa khlai de man mai ablang sai mia but chini hati do fana seng chap single seng tok na and chabi man ablang pui tu khlai no thangi man sugi nai no jatom no chap mani bai chap jak bai thansa tamu difference tong ngai te norok si nai nai di ang kaisa kok sanai tini sengka ba sikam robo thansa yable bona jabe MNF tongo Congress tongo BJP tongo MZP tongo XYZ tongo even Nagaland bomte hino tongo fiaba borong ka chap jak do common issue nga pura ek ngi thango right okay social link tung political link tung economical link tung ate diba so sing sap jak man ro tin hati do phano bo sing a sense no sap nai thansa ni kok ni ki tuk nai able ang guarantee di me ya but chapna ni sanilang guarantee manu it may take time but saza sang sabi manai sine hati do okay clear sar nin sini mungkin sar sini ang di omthai former secretary general ya batabu ngai ang assistant secretary general Kiphilphainai rogni till today 28 ni lo tamung ne ablang sia thank you belaken hambai mai belekeno tamke tini aro पहिला न मीडिया पर्सनल रक जे फाइनाल रक तो न बिनो चैनल नि न तो न हामबाय दिबो जे जों तिनि अरो मथाय एनएलएफ तिनि कायसा मालायमु पान्दा अब सेपाहिजला डिस्ट्रिक्ट नि अंडर जंपुइजला नि तमने बख्रै कम्युनिटी हल जों तिनि अरो कायसा गथंनाय मानि मालायमु पान्दाव जों अरो फाइसा बायलेका आनि लगिव अक्रा रक दङो या फंनि फाउंडर नि सिमि चेंगै जेनि दाबुनि पाइथाक जे उलो फाइसो बने रो मैक्सिमम लिटार उनो किनरो सफाइजा आं कायसा कायसा को बमु साना तो टाइम आसे वेस्ट खालिया तामके आं बेले बेले के हामबाय मारियो बरो बेले के तमनै कसाल साबा बेबाग जागनि फाइसो बायगा इनके दाबु जों अरो फाइमानि गायनो जों मालाय लेनायनि आसे 35 इयार्स नि उलो जिनि बालरो उल सगांगरो फाइलेमानि जों दाबु थुमचां लायजा जों बरक बायजो तो मालायै बरनि गाहामया खबर नाना रक फाइलायो अरो जों मालायलेनै कायसा तै कायसा जिनि दुखु खस्थ दै सालायलेनै इनके बसकांगो तेबो जिनि सामुं गतां तो दङनो सालायमानि मिसिं तै जिनि प्रोजेक्ट नि पैकेज नि तै रग तो मानो कक दङ हायसि अबरग स्टेप बाय स्टेप जिनि सामुं गतां तै नै जों दाबु सामुं दांनाय दफा तै हानो चाबनो बागै जे जबाव थांमानि जदिव जों फाइसो बायगा हियाबा जबा तो आरो पाइ थाङिया जों तेसा गदाल खायने दिनै जगा स्टार्ट खायने थां दङ ओ जंपुइजला बेलायखैनो हिस्टोरिक हायसि जिनि ओ जागा जबाव
अब मैतो तंजानाय जागा अब जों बेबागनो सिउ जों तामो खायगा खायमांगा खायमिया अब अरनि लोकरकनो बरकनो बिजार खायदों ओमफ्राय अबनो कारितो तेम सानाय sar kok kaisa sumuk haise sal kisa sakang mane thangsangai je according phemarok abrok le tabu busuk jorak sangrok agui to samung proses dong agoi dong sini tekleja जों बालेखनो प्रेसार रिमा दङ रमदि जोंनि भेरिफिकेसन जेटा प्रसेस दमारो आबरो पाइथाक फाजिमनो दङ ओंखाय आबरो थामानि उलो जों जोंनि नेक्स्ट स्टेप अफ फायनाय तामिके जों जतन नासिंजाक आरो तो तामनाय आंनायनि जों होपफुल एबं गभर्नमेन्ट बेलेके सिरियास जों तयै स्पेशली जों मादार अर्गानाइजेशन बर'राव जों तयै बर' काहामखैनो वानसो दङ ते पेकेजनो बाहायके काहामखै इमप्लिमेन्ट खालायलायनाय आबो हायता अब तो ठीक है के कैसे समुक हाइसे जे thangsangai je phaimani haike ba mayung tai mosa hanai rok goba ma jaga no tabu etitiye rok Malaima Panda khlayo norbo puila purung ga ke sunu ka thangse khlaima rok sidak numar acha tabu ke tangai tangai kothe ke khajaka e deba actually mosa mayung completely kaisa district organization na mosa bini rais dong bo khainani mayung bo bini rais dong na जों काइनि सेपारेट डिस्ट्रिक्ट अर्गानाइजेशन बा आबो बिनि खायदि बो खायो बा जिनि खायदिनो जों खायथानाय तानके अबो हायकेनो पुलानो जों वान सुगिनो अबो तो थांगा जिनि किछु लिडारो कोनि पान्डाव थां सगैजा अबो तो काहांको तामनिके जों मादार अर्गानाइजेशन बा जिनि बिसिंगो फेक्शन तो दङ रक्सियो दाव परिमल ग्रुप नि दङ बिदि ग्रुप ते हास्तेबा ग्रुप नि ने अर नुगजाखा ओंगे आबति रक तो कक गोबां मानो हायजि ओंगे ताबो मोसा माइनि कक जेहेतु नों साव मोसा मायुं बरक सेपारेट कैसा अर्गानाइजेशन जों वानसुको जतनो थांजानो उन्दैनि जों बसकांगो वानसुको दाबो वानसुको दं बेयाबा किछु आ जागाव तामनाय जिनि पार्टीनि डिसिसन दं ना निजिसो अन डिसिसन दं जों बर' खायमा हायके खाया दाबो आमा हायके खाय जिनिनो जों सिमिनो जों खायनायनि वानसुको डिसिसन मिसिति नबं खाय गारा तो कोनो क्वेश्चन करे दा बर' हा दफानि बागै दाबु जे सामु खायदोंनाय रक गोबांमा फातार हानि राजा सायके फायदोंनाय रक बागै गोबांमा ककि सालायगा हायके रेली खालायगा आबरकले बरक बाकिनो दाबु आबो तो कताल इशू बुया हायजे ओइ जे इलिगेल इमिग्रेंट्स नि जे इशू अब कोनो कताल इशू या तेनि ओ सालता ओंखाय अबनो एक्चुअली बर' खायमा तो गाहाम न हामायरिउ अब जों खरंति साना नांगौ प्रेसार खायना नांगौ बेयाबा बिनि खायदै इंगाय सरकारनो रिहका तमने बनि थानिओ ओंखाय सरकार तांगै खाया जिनिबा अ प्रश्न खाय देबा ओंखाय ताबो जिनि बिसिंगो जों थानसाखाय आबनो बो खायमाखाय न गाहाम जों सेपारेटलि अर खायनानि बचिनि राइट दङ खायदों कक्रे ओंखाय जोंबो एगेन्स्ट तो साया कोनाब्ला सासाका जों अबा है साया अबो तो जों एसे 1967-68 sei jorano o illegal issue tino chidi je choba जोंबो तो बनि एगेन्स्ट तो जों तामनाय बनि सागिया कोनाब्ला ना ओ जे मुभमेन्ट एगेन्स्ट तो साया ओंखाय जों आबो जिनि गोजाम इशुसै याबा ओ जरावो जों थानसा ओंगैनाय खालायताय हायजि थानसा ओंगा जतन स्लाय फा आरो साइजों क्रेडिटनि बागै बा ताय कैसा तामनाय पलिटिकल फाइदान बागै जों वान सुगिया आहिता अ Malaima Pandani बिसिंते हास्ते लुग्रनो तामो कबुमु जों आं साबो तामो आबो जों जतन सिनानि उंथन एन्ड जिनि बसकानि प्रसेस अबनो जिनि हदा जों गायसा हदा जिनि जतनि नद हयतो देबरमा जमातियारि आं इ कलय दङ हे दिबाना जों वानसुको जिनि हदाओ बो कारणे जों गायसा हदानि बरकसि हे दिबा बो रिजनो जों थानसां माया तामो रिजन दं जों आबो वानसुकै दङ ताव अरिजनो जों गारिनाय एबं जों थानसा ओंनानि लामाओ जतन वानसुकतो एबं आं साबो तामो आबो दिनि सय सिनि बुंनो जों सिनानि उंथु अबंका ते कैसा समुक हायजि सिनो जबा तो याकरिया ओ सबा लाबो भाइके लाइमु भाइके नाचिजागै दं यस जों जबा ताय थांनानि तो अर कक थाया ओंके भबिष्यत तामो डिमान्ड खाय सिचुएशन आबो तो भबिष्यतनि पेपार दाबो जों डेमोक्रेसियाव अ जागाव गायसा एग्रीमेन्टनि बिसिंथिसो फायो जों याक तिसावै फाया दैट इज कॉल्ड व्हाट कॉल्ड सरेंडर माने जिनि एग्रीमेन्ट तो सरेंडरनि कुनो वार्ड करै हाय गायसा एग्रीमेन्ट जों सनमान खाय न यासाका गवर्नमेन्ट सो जों गवर्नमेन्ट नो जों सेंट्रल गवर्नमेन्ट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेन्ट नो जों हामबायरो बरक जों यासाका ताय गायसा इम्पोर्टेन्टलि और सादायग्लायो
गभर्नमेन्टनि आसागिनाखा 6 दिमान बिसिं जों किफिलफाइखा जोंनि ससाइटियाव जों किफिलफाइखा जोंले बोसो एक्सेप्ट खाय ससाइटि दं आबो अबनि पासापासि आं सानाय ससाइटिनि थारि गावनि 35 इयार्स जोंनि गोबां देरामा गरमाबो दं हेदोबा ना ओंखाय आजागाव ससाइटि दं थानिबो जों अबनो जोंनि मटो अंखा फरगिव फरगेट एन्ड रिकनसाइल जों फायदि ना कालायानो कायसा थायसा हामजा लायो तैसा गोरों लायानो अबनो जोंनि उइलानि तिन उ गथुं पान्दानि जोंनि मटो अबा ओके that's all I think